na ye ka no ho asam Kodwosafo the legend to me papa no Edison no the whole West Africa to me pia no so che to me kuta papa no Ghana nyamia na musini ene kantanka by Ghana fo ehu papa no so mfaso ya mfa na anya hwe me say kantanka ewi hwe asofo oba bewu ahemfo betoto aso police fo ene aban panifo ene etitru ne abrempon wo de ra ka be sie se kantanka hwe de besi ewu woni nyoma bi ebe koso Ghana na no oden because odupon e wo Ghana ye miensa ba ko di kako na aka mienu ba ko so e na to for me JJ Lawrence Apostle Kantanka John Dramani Mahama nti Ghana fo so Mahama mu yie o mu peja ne te se otumfo because Mahama ene kuta Ghana asankase ebesi o Kantanka ebusiem na hu se ntokwa kase si ofie o Kantanka baby ebesi Kantanka e ho beye Holy Land it is a president share video ya they catch a president assess sutia so more modern so Obama Kantanka State Barry Apostle Kodwosafo and in the ministry Eddie Eja Prophet Stephen Adunchebia Bibi Kasi Edesi no who's a Parliament House yadi Kodaya sang it in ano Abusia na watwe etwa media man Ghana ya tiasempa ne nyina ne se odupon kese pa ena etutuye ewo Ghana Emeritus Dr. Apostle Kodwosafo edane editor na ansa na no edifo webi na ene ka ansem edifa ho na difo power ekere se mampeni John Dramani Mahama se wo pe Ghana ye dia woni kan kono ko hu Dr. Kodwosafo ansa ena wapana so bedane atawada ne ataw abusia se wo ko ye se wanko ena na no kwese dai enye beto no monte so kire se papa no adane ato ya wato na no ewo nsere abusia de ka no ye ko video no se ne difo power kan ansem si fa ye ba be de echi nkomo ye wonkofo bi anyame ase da yo super ordinary san kofo ne yense wo okoto so obi se na twum na ko ebi te se yen papa Apostle Kodwosafo Kantanka yan papa Adaguraja Stephen Adunchebia Shatawale and President John Dramani Mahama yense wo mu ultimate say san kofo so na we pillars you cannot destroy the pillar Sir President Mahama tie ni omo wadi aso bako Kantanka na ase na papa nden nsa ato no so ansa na papa nden wa wu Enti abusia video ne yakwa akwhwa aba no Dr. Power and as D4 Power ewo menchen wa ha ye bebo apani ebisa ne se aso se mampeni ekoye a ede papa bi ne be fiam wadi am man Ghana se wan konso a esunsunso aso no ene se mensa obre no too much GH no nugu so a hwime se no me subscribers no so na de be ona kan sa no upload it to on the first person ya won sa ebidi kan kam ho se na di kan no ye ko D4 na afi ni nkomo Before more papa, me Josephine aba papa bibi aboko. Obo ade ado ho ade so okode. Ye de nyame ase. Odi for wo kan ye say mampeni John Dramani Mahama enkohu Apostle Dr. Engineer ansa na se papa no beda ne ato wada ne ato. Ye ba ho ne ahwese se wo kohu na sen na tie se wan kohu no nso aso ben ele beba de ama o man Ghana. I mean like me say ehimpo na wa oti asem no sen na ye. You madase. Na me kira wa hwefo ene otiefo nyina. Meti asem na anya no because na me ya worship papa no obewu this month. Oh okay. Anutina me say Excellency John Dramani Mahama ko hu papa no. Because spiritually papa na bo man Ghana ho ban. Papa no. Ono na obo man Ghana ho ban. Enti se president ko hu no dia enyoma be ko yie. Se president Mahama ko hu papa na papa ne dia wu dia better the among my Ghana kakra. Orifo ye Ghana ya ye we difo bebre wu ye wo sunsun nyuma ye fo bebre wu enti edien sonko na danso e wo Apostle Dr. Kodwosafo mu anti ono ena nyame ede nesi wo se wo de bo man Ghana ho anaso no na ebo man Ghana ho ban edien ne da sonko e wo no ho a enu nti wo se wo no na nyame de sa wo ontimi fa mo obi ade se wo no ho a okay Apostle Kodwosafo onye nipa sanya ye hu no okay
Kudosafo akoye to say Yesu Kristo. Akoye to say Jesus Christ. Oba ne di na ne di anye den. Anje no. Uko abrochire countries na omo ye cars ne ade na. Tumi omo de ye adwuma no. Enye nipa tumi o. Eye super ordinary tumi. Apostle Kudosafo tumi ekuta ne Ghana akonfo, Ghana asofo, Ghana edifo bi ani half. Papa ni temu so nko de mo my Ghana say Ghana eso nu ya. Ka Ghana be chen USA. Ka Ghana be chen other countries. But esan say the hu emfasoa e wo papa no so. Papa ni de tumi no e de ko. And I hope he say the endo anadu mi hu ya no be ye no kore. So the mechi e di eja adom chedua. Udifo eno na duni hu ya no say eno dia mi hu ya no because na me bom paye bisa say papa into kosa wamfa atom ekuta na nja obia na picture ba me no so dia adom chedua Prophet Stephen adom chedua na picture ba me no so Udifo we bisa say why adom chedua because papa na ye hwe na the baba ma no wo ho Kwadwosafo Kantanka Junior afi lawyer former MP de Magudamekwa Abenya constituency Adwasafo aso ewo ho ema ifo ojenya mekwa beka ase mantle no ka wode man baba man but wentimi ansom amana pa kodi Adwasafo a wonta de itina obi a wo yesunsum nyuma sa na wo mma na ye ote asempu na ye nu ne baba ma na onu ne di na mo chi na adwuma ne ade ni na wo tu hu bra ne ade na wentimi afa ma ne ma no de koma adom chedua yo medase Sunsum adwuma a different altogether. Ubetimi onwodifo bi oye powerful pa. But obewu no sa adom na fa e bia no wanfa ne ba no wakofa na wo fa asibi ana ne busuani bi ana bonte suni sa ne sunsum adwuma ne te. Sunsum adwuma sunsum na chusu. Okay. Enye ni pa na adom sunsum ne kutam na dema. Sunsum no wa sunsum na echusu. Yes. Entino Apostle Kantanka tumi ekuta ne baby entimi nkuta. Okay. Ne papi entimi nkuta. Yes. Unim sa ne baby betimi ekuta anka papa no ne man ya ka ni wia papa na mba ho aka na enso pake. Adentia. That is afwan kuta no fa ma obia. So the safwan ma obi dia and your moya cast anywhere there was no nisaba pan become unim de okoyo. Okay. Titunya ne kuta papa no e wale said that the neba Ghana sa papa mra no me boa Ghana just like that. In the papa no ordinary you. Or your super angel be a nya me said that e cretin say umbe chinama o man Ghana enti abara papa tia se nyina na papa na twan se Ghana mpanifo ebetu ana ma wakọ ne nkan akokoto no akasa papa de wade de ma no fa domo man Ghana ka papa ne cars no yan panka on kam ka tro san kon jiska ko be ye cars na gum ka anka wi se nyina betu bu ma be Ghana but Ghana mpanifo mi nix o mo ko so manko se o manko na papa ne sadia na ko sama pomu dia Ghana be pre e wo woni nyoma bi e be koso Ghana na no oten because odupon e wo Ghana ye miensa ba ko di kako na aka mienu ba ko so e na atofo mu aka ba ko pe sasa ni mpan so wo a odupon bi eni Ghana bi odupon miensa ne kuta Ghana mu JJ Lawrence. Okay. Apostle Kantanka. Okay. John Dramani Mahama. You know you do pomi and say no mkuta Ghana. They say I can't imagine John Dramani Mahama. Aka John Dramani Mahama. Nti Ghana for so Mahama mu ye. After even so 4 years na wan ko bi mu pa Ghana for so na mu ye. O mu peja na te se otumfo. Because Mahama and kuta Ghana mu. Odi for papa ho ne ahwe because they can say doctor Kwadwosafo na Angela Oboga na ho ban afei e mampeni John Dramani Mahama so honhom ne kura Ghana te be sa honhom ni mienu dwumadi a omudi o man Ghana mu na yen hwe se
woka se ye ka se na se Ghana Apostle Kwadwo Safo wo sha sesef kuani na oye mfudie ni ade fi ono de ba technology ni nyina aban bia penso bia na aban ni nyina ni nyansa wo so afi bia dura ne nema oye no bodwa eme ehu se Ghana mpanifo koho eni ade obeka se Ghana ne papa no eni ni ye ana support no mo de ma ne mo no na wantimi enyu support no na papa ni hia de bia free Ghana mpanifo afama no odi for there now we have permission be free Ghana mpanifo up to now Ghana mpanifo afasade na ama no no he have permission sanka Ghana be to say Korea Ghana be to say US Ghana be to say China Ghana mpanifo afasade na afama odi for no ankoye bofo oba Ghana ho by the ko here permission dey from mine no say yes nyankopon ba asase so no then tell you no here permission so why adwuma okay se me ye di for na me kwa asase bi so a o se me bisa permission fi to me a e di asase no so okay ansa na ma ye de o se me ye asase we so ye wo to me bi ya ne baby and powers near dey edu but that make not na se kwa me kroma kwaje kankan nyame e de ba Ghana Apostle Kantanka also the Ghana Soma African Star at the Ghana 2 million no difference wo okay enti se na Ghana 4% papa ni adwuma na osa ko man approve as okay a free na kwa Apostle Kantanka cash no ye no there was no duty na nyoma no ye na no duty free na ka papa na nya kwan e bie na tabahu papa na nya kwan naka Ghana mpenfo agile product na tum naka Ghana mpenfo ne nkwa abrochire nkwa kraka asemba naka ebe top papa ne cars naka oman ni nya papa ne cars atum naka Ghana fa ne ntoma pa dia yede efra ba Ghana mpenfo ntumi anya sade yes before ba Apostle Kwadwo Safo tiasem and some deity be because or a reincarnated person will walk kwaba a bise or a demigod a bise or joining all courts a big crashes or consume as or kushia papano or soon as near there a bise de papano or your sort of phobia a bise papano or cra 2 million did you maybe o ye dey for ye sunsumuni player wo nim for me misa say papa no tumi be pan wo dey adwuma wo ye nyame tumi e ya honhom bi e ye okoso tumi se na Ghana fo ka no ana say na ne tumi ni tie papa ni kuta white spirit no egboro okoto so egboro abosom na akonfo so egboro tumi na e wasasi so da egboro so in the okay for Johnny Okotawa man small position. Okay. Apostle Kantanka na ye kana ho asam Kwadwo Safo. The legend. To me papa no Edison no. The whole West Africa. The whole West Africa. To me pia no so che to me kuta papa no. To me kuta Apostle Kantanka adia ba ko pe. Ana Awurade afa ho to me amansa papa no bebo nipa. Okay. To me ba ope and the Radian fandom Kantanka. So bema nipa home. Erope. Meaning to me abofo kuta Kantanka nkutabi. Because no one can say himself no. Or you will be an mammy no awu and the Radia Casa will be on sign come small into coco drama name woman or my garden. As in other words, we Yakupon, sir. Nyanko po fa so begina as nyamya na musini e wo man Ghana. Okay. Iti Kantanka ya nyamya na musini e de mo man Ghana. O man dia okoso mo nyamya na musini wo so. Iti Ghana nyamya na musini e ne Kantanka. By Ghana fo e hu papa so mfaso. Ya mfa na anya hwe. Me say Kantanka ewi. Hwe asofo oba bewu. Ahemfo betoto aso police fo ene aban mpani fo ene etitru ni abrempon eno ma be si wo Ghana no because papa ne ti ase no na wa yo lumai de na so na taban no e kon Ghana wo di asema ma kan hwe enche
endi ya afiwe nkonewe ye afiwe nkonewe ye eti so ya blempon ebeto atwaso na beti nkofo nsem enyama ebinsi Ghana dabesi yes because ya hwere nyamyame musini odi fo na bi bisa se won wa ede apostle producer fo na doctor etoto okonfa no chewa bakọ ho no oni wo mo ya adwene konfa no tinya na fai ene kantanka ultimi mfa konfa no tin compare kantanka konfa no ti akwala kura when it comes to spirituality kantanka is a legend o e ho nyankopon ane musini o ti say US ambassador in Ghana Shomai Ghana kakrake. Ho Ghana kakrake. Nyakopon de kantanke si ho asnane musini. Who is Konfanoche? Konfanoche ya kwala o me kantanka. Konfanoche hevo na Konfanoche enya Kumase. Okay. Enti me yamfa Kumase en compare Ghana. There be enti nya possible. Okay. Tu me kuta kantanka. Ya dimu half. Eto wa Konfanoche tu me ntono. Antoro, Kantanka met in the song and sorry. In the realm of the spirit, this is no yeni. Would you have best you say Kantanka ready besi? Would you for any besi? Because if for Cabnesama they can't be share on come say a dab upon the bed and yaton, so can see pa beto. No credit of upon the toy and so toy pa. They say, what just a die besi no, be besi. If for any besi. Mulunkum bisi Ghana. Ghana betame. A real mother day. A real better because above phone in area ho in that day. What the entire my young say, ye be see Kantanka. Share an impressive woo. You be see your man see Kantanka. There's a 2025 in Munye. Asankasia na to Ghana. Tis a Ghana benefit sorry into one among Uncle Yen your ma, a best senior man or choir. Is soon at the Ghana. Yes. Would you for sending our crowd? You can also say, Doctor, you'll be a wakwaba. Well, baby, as a plain or wakwasa. Well, Asaba. Okay. If you quite just the first time no could pay Morocco, and then the second coming will be paying Ghana. It be just a Juma or Baby do Ghana. When near me, and I want into what Okui or Bessaya baby. Or Ghana. On side people, yes, because we really mission. Ghana not a second advantage for us, but into me I accept it. Into the third coming on Ghana. And then I never could be. Yes, and you're riding down the ditch. Okay. They do the nickel, but the third coming in Ghana. Because Ghana for winning. Matanas young said Ghana for pay. Yes, say yen near. Yen pushing a man in Koso. By whom a walk break or swat nay sell. Ghana for your uncle for. Let me Jina Catcher say a lot of media houses be come and a diomo into a good news common posting or more bad news. Send by your minisika to pianeti. Yes, but no crano and say. So post to the end cra. A church said Diana. There was one day. The blessing will come. Good news, you know, one day at the Shabba Bro. Bad news, you know, at the Shabba Bro and there, but Tetchina, Bro, I shall say. Oh, therefore, Papa is says, I'm reading your matter on Sadia friend. You must say, new watching, what's next? A DNA busy. Papa, you wait, you know. As some Cassia, a best you can tank a busium. Now, who sent to Quackers, yes, you feel. Now, some Cassia, Fiberman, also. I will feel, and some people wap up one thing, or can tank a feel. To me, bomb Paris, a riding camp, the Busiano, and in Manacoma, not the album, some share, so the best say, can tank a new witch, you know. Yes.
Odi for so kasa ensemble baba ntokwa besi o we kasa o we say normal because ordinary person cry film a eya na ntokwa na baba na normal ntokwa sunsun ntokwa eno na ede na de sa sunsun ntokwa na ba tumi ni ye no bi corporate tumi no obi ko pe bi de na de sa sunsun ntokwa na baba se ya ba ya Ghana fo be hu se de ntokwa na baba ni enibre ana de sa sunsun ntokwa na baba okay enibre ana de sa ntokwa na baba na me se kantanka baby ebe sie kantanka e ho beye Holy Land bibi ade na mu ni baba akoto no e ho beye konkron asase e de amahwan o man na sorry no na se busua no obia odi for say uni obia o Kristo asafo ni bi ehia na bia we hia ni pa na wo bisa ne se o mo te se so ye ru asafo adom te me hoye aye say in a way no wo mo aye no Nyankopon anesa Bible say e ma ye nyanya me fufu bi nkenya me ho enti we na wo mo ye no sa no esunsun so konfa ma na asafo ma na wo ni wo bi mi Debbie. Eso so bi nyame so aye nyame dai. Ye nyame kuma. Into obi fa me nyame bo na ewo ne de we. Okay. Oso aye nyame kuma. Idi me me rade. Okay. Because what try one na say me nyame ketwa. Enti na bo na ewo so be fa me nyame ne de we. There was nothing wrong with it. Okay. Yes. Ori for Nansenya na say ye twa ni kwhwe resurrection asori a ye hu to kwa isi wo ho ni demonstration of course a mabunu ne trese papa ne call ye na kuntabu ni ade enkoso impenifo bi hye kuntra si disika ni ade nti wo mo ntwema Kristo asafo enye asori ketwa dom asafo a wodom ye pa sabre ya papa ya dani atui wo trese bibi besi wo busu ni no ye busu ne de no hu sunsumu ne wo baba wo busu ni yemisa se asafo se Kristo asafo ye asori na wogya no wo ho no sen na ne hyebre ne da atete Tumi e wa asafo ne woni hobiem papa no afa ne change ene se na obi beka se na papa no wo free nyame efu se Bible so besi na asafo na sama do point me ntwe fa so yes enti tumi a e wa asafo ne mu eni hobiem odeko yes dintia because after the fa mu flavor de Udifo boy na entiase if it's in the realm of the spirit okay koya papa no e fa so de ode asafo no enya ne dia o aso enya ne dia so asori asofo pani bi dia sofo no Rollins time na Anthony Kojo wate and the supply asori no bases and no ko baby ni ade no one of them penfo ni bi into the ministry fa pemano enya Anthony Kojo wate dia enti koya papa no fa sofo pani no e fa so wuye no the same thing Anthony Kojo wate fa so wuye enti ade bi a wan fa no kore endi ase no wan fa no kore ndua no na wiye no e ya toro okay anu na mu hu no okay because nyame fie enya sa nyame fie ya asomdwe ni wodwo okay yes okay nti when wa boya me hu owura Kojo Boache ne die se ne fapem no emfiri nyame afi mi enhwe di asafo ne ne de fa no sofo amwako okay wow na ye wo me inti o nyame fra wa de no kore nti aso le agbo ma we kwesa tisa asafo no kopa Anthony Kojo Boache re achew ansana asumreti me yiniti wo eyini ti asafo ne Odifo afemi entinsi Dr. Kojo Safodi ni misase sene Anthony Boache ko ya na chi ene ntoko esi wono so yeyi na busua na wo kyerese sunsum from ntoko bi boba wa busua ni mfiri mu a wono so asafo anu oda no se Kristo asafo asori no sene no so na hyebreti ebetimi atumpon akonanim ebetimi abobɔ sene Kojo Boache de yeye ana no de esa se wo firi nyame no ye nyame na musini nti no ono ne fapem no fiera de nti na asafo no se Kristo asafo no de ebegina na eyi
Kristo asafo edit 100 years engunde negwachina Kristo asafo ewo fapem engunde negwachina Kristo asafo mfiri nipa efre wade okay Kristo asafo entimi mfiri nipa efre wade. How many years na Kristo asafo buy? E buy and sansol bebreba. What Kristo asafo ehosofo bi ho asamda. What say media asole na ye enungwase enungwa what Kristo asafo ho wo mda. And no let the quality that man is. Cause only wade na think time. Na dia bia so an fa pemfre nyame no. Ichina. Ntiengo. Odifo afi wa ma yehu se Ghana se ne papa isabe a wokoide esum na adru Ghana na yemisa se se yemampini John Dramani Mahama wankwanko hu papa no se ne wo kan no e de che ne se ka wonko hu no fa ne santo ne so we dike was say edin na papa no be impact a wantimi impact am fa ma ne ma na je se mampini John Dramani Mahama no timi be impact sa de dia ma adia na wo papa no wo so de ma president no enya ne ma de a e yo man Ghana nyina de a e yo man Ghana ye no ma enkoyie basa yo amemu a enkoyie ni ade ade no 99 ideas na kuta papa no papa no kwa men kroma honhom e ye wa enti no papa no ka president ko yakobe chere direction no make a cho last sasafo ni kutame no the same direction akobe chere president okay sana be yakko man betimi ayde e peja yes it is a president a share video ya they catch a president assess sutia so more modern so Obama kantanka state barrier Omuma Ghana nyina Emma papa no red candle. Red candle. Yes. Why red candle? Yes. Ghana nyina yemisu candle. Because you were nibrim. Because I kasiye atoyeni. Ya hwere oblempon more than president. And I hwere. Nti Ghana nyina ma yenimre. Na yam fix it candle night a red candle. Okay. So Ghana for me. Na yam fansre. Na urade hu man Ghana mo. Na de ebe sori abo man no so urade yin free o man. Odifo e benya ne sesu bi. Ye nya biem. Dia metimi akase na chi eja etwel kakra eya prophecy na dum chebia. So they can back as one na ultimate kwaji we ni free mantle no. Yes. God is the last prophet who met great man before he left. Intene na ne ebetini aka say ne technology nyema no wo yese ne car TV nyema no wo ye no ebedru ba bi aste na dum chedi ebetini wo so wo yesa ne mane bia na there be eno no eye oman ne japade. Okay. But when it comes to the ministry but the apostle Stephen Adum Chebia. Okay. Me say apostle Kodosafo head in the ministry Edieja prophet Stephen Adum Chebia. Whether you like it or not. One baby Adum Chebia the ministry na ebe shutu ako. Ebe chipomu wa Ghana na nimba ntiase. Yes. Odifo de ke o se eno ya sori no odi eja no afi e ba na nyuma na ade na no wo ye ne dia eno your mind Ghana dia na sese o se ne ba no so wo sa dia no okay e ba na cars ne japade an ansa na do se papa ne di ja no e ya ba papa ne da empafo na abun se ahonhom be fa obi a obetimi aye sa dia no na no kra no enye sent from God ada ede na tumpum Enyama besi Holy Spirit be sane.
reforms be see nsankyerɛ be sisi wɔ Ghana enso be bom enso be mu enyoma nsankyerɛ be be kɔ so e wɔ Ghana de papa be tompa odi for ne kra na kwa ne sɛ mesi ɔman Ghana nyinaa safoa ɔman Ghana nyinaa safoa kora me nsɛm okay me to nsafra Ghana mpanimfoɔ nyinaa fa ɔmo mɔden na ye ɔmo ne me nhia na me nkyerɛ ɔmo kwan a yɛfa so a Ghana bɛyɛ yie me bɛka asɛm wɔ Ghana ntie papa na mbɛka na asɛm no ɔkɔ sisi ano ma president manyoma nka kyerɛ biem president mmɔmɔden sɛ ɔbɛfrɛ me sɛ me babra fie na me hu na me no ndi nkɔmɔ na me nkyerɛ president nyoma baako mienu miɛnsa na oluma anyɛ na so oluma ayɛ saa deɛ no wie a afi Ghana bɛsa ba nkwam biem anyɛ saa Ghana ewu sɛ me no kase Ghana ewu sisi a cause to me a protect no ɛkɔ odi for we na me se ne kra na we dey akaba me fa we ntwa mutew na ye sorry na me bisa se Ghana for se ewo si wo Ghana ha na nipa no e wo din or ye prominent person pe na fe ye attention free wo so na ye ko hwe asofo a e di kan share ko we so na me di kan we se be share won na akwa ya prapre e wo asofo no te se mu di wo na e pe trend ana me fa wo pe trend and me nya type a me gina obi wo so dia pe trend because me so me what must say the radical meka o life so na mbeka say president Momodin so be hunu kantanka na nyoma elect sa papa ne beko and obi sa papa ne wo na me say maintain because I don't want to put fear and panic to the people because when you listen what I said the 4 minutes papa ne be wo enti sa ke yewu asa kam me sha kom sa papa ne be wo and anya wo channel from kwa almost more than 4 channels na maka wo so papa no the time aso our babu the president in Congo. I don't need that trend. Yes, Ghana enya na ya sofo. Ebinu mo nya sofo. Omo ye funu asofo. Ebinu mo so ye certain asofo. Yes. Odi for se bibia ka echiri mafatu dwa bibia ka echiri so dia na ha na. Dia ka echiri de se asam kasiye bi ebobo ba Ghana na Ghana fo emomodin som be bom paye dia mo man Ghana Ghana ye be si Ghana flag ti ase odi fo bi yes ye be yi Ghana flag if so dia tensa fo se Ghana panifo ntoa na mo wa who said Ghana flag is a now all the medias at the Ghana flag got to media so a tressa brim point to Nti Ghana panifo nhweme omo bisa nya na kire omo no kora baby ewo bibi kase e besi no who said Parliament House ya di ko dan asan gate na no yes now said ko jaya se Parliament House gate ya no e kire so man Ghana e wo sumu me say after Kantanka echi no mo hwe de besi o Ghana abusia hana brema akwan me de akomodi ni nyina esi ye ne Dr. Power na se wodi for power na etwetwe enkomo no mesre se obegya comment e wo comment section ho de ama me na afi we me subscribe button me so too much GH ya kai se wodi be on be ka ho sa no upload ni to be on the first person ya wo se bi kan ka bi no timi hu se ne ensam no ni nyina esiti all the social media platforms okwa too much GH o subscribe no like no wa share na wonwa bi so enye bi ahwe medin e the dark gold ye be se share